izo rirangije rero mm, harimo video y'umwana yakuye mu rusengero umupasiteri mm, yababaje abantu ku mbuga nkoranyambaga cyane kubera ko se umupasiteri. mm, Hakaba harimo na video yindi yababaje cyane mm. y'umudamu wiyahuye Wiyahuye. wari ufite imodoka yaje kumureba muri apartment arimo Mm. afite imodoka yaguriwe n'umugabo ngo aze ari amashaka agurishwa. Mm, Ibyo rero ntabwo bishimishije kubivuga, mm, ikibabaje no kwakira ibyababayeho n'ibyo bahabibonaho. Ibaze uri mu rugo ubonye mama wawe muri video y'umuzungu ari gukora ibintu nk'ibyo, mm. ubonye sheri wawe umugore wawe kwifurije igitondo cyiza wibuke ndetse nabigorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Dusuhuje abantu bose bumva ururimi tuvuga aho baherereye, dusuhuje abantu bari iwacu, dusuhuje umuryango M23 afu turwaneho. Turakwakiriye kuri Ineza Live TV ndetse na Scott TV Show aho muherereye hose. We wadukandiyeho Imana iguha umugisha, wewe wemeye kuza kuba umukristo wacu utatuzi, Imana iguha umugisha. Warakoze kandi wahisemo neza kuza kwifatanya n'iri kanisa. Dutanze mpore ku bantu babuze ababo, twihanganisha abafite abarwayi mu bitaro, tunabibutsa ko iminsi 19 z'ukwezi kwa kabiri ari igikorwa ngarukamwaka cyo kwibuka intwari yacu dukunda Leta Generale Michel Makanika n'izindi ntwari batabarukanye. Ni igikorwa ngarukamwaka ku isi cyangwa se ahantu hose hari umunyamurenge n'inshuti z'abanyamurenge. Scott, ndakwakiriye mu kiganiro tugiye gukora kikaja ku macano yombi. Murakoze cyane. Yego, Tunasuhuza abakozi bacu ba Scott TV Show ndetse na Ineza Live. Rero tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, dusuhuza abantu bose aho bahereye bose, abari ruguru, abari ku rugamba aya masaha, bakaba bari kunyagirwa n'inzara byose. Tubahaye pole cyane ku bintu bigenda mucamo bya buri munsi. Rero impande zose turabasuhuje, twifurije ibihe byiza. Tujye mu kiganiro nuko dukubita tubangura, ntabwo dutinda. Twebwe inangaha muri Kenya turi na kabiri, turabura gusa ejo na gatatu hanyuma na kane tukaja mu bikorwa nyirizina cyo kwibuka intwari zacu zatabarukanye na Leta Generale Kunda Makanika Michel. Ni ukuvuga ngo rero inkuru dufite inkuru uyu munsi, cyangwa se inkuru mwagiye mubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, guhera za South Africa ukagera muri Kenya, inkuru y'umugabo mu Rusiya yacicikanye ahantu hose, byateje ikibazo. Ariko icyo ngicyo ntabwo aco dutindaho cyane. Turagaruka ku nkuru ibabaje irimo n'umuntu wacu. umuntu wacu ni ukuvuga ngo umunyamurenge. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru uko byatangiye, umugabo ni umu content creator, akora inkuru bisanzwe ziwe bya bindi cyane cyane akorera kuri TikTok. Yagize gutya abona ibintu by'amakamera, akenshi hari aho biba bitemewe, cyangwa se hari n'aho ushobora kwitunga umuntu akayagufungisha, akaba ataguha amakuru umukeneyeho, kubera ko bose ntibakunda za kamera, harimo n'abazitinya cyane. Nibwo ngo yakoze igitekerezo kivuga ngo reka ngende ngure Miwani cyangwa se Ray-Ban, amarineti nk'aya nambaye, inaha bahita ngo ni macoyine. Aragenda arayagura, akoreshamo udukamera turi connect na telefone yiwe. Yakureba wenda kwa kundi abagize gutya, akaba wenda ari guplayinga, wowe utazi ibyo murimo mukavugana bisanzwe. Ni amarineti ahenze cyane, nzanumva agira abaperezida bana bakomeye cyane. Ibyo ngibyo birangije rero agenda atembera kurya abantu batembera bisanzwe bafite ayabo bagiye kuryosha. Nawe aratembera agira ibihugu yandika agomba gusura, agenda akoramo content ziwe. Gusa content ziwe nyine nimbi kubera simbi, ibi ni ibikorwa arimo agenda akoresha ba bantu, yagiye akoresha ibiganiro. Urugero rwa hafi tukaganije nawe ukabona gusa ndagira amarineti ibisanzwe, ntuzi ibyo ari birimo, nawe kumbe turi kuganira dukora interview. Ibyo ngibyo bimaze kuba, iwe yagiye arangwa n'amagambo makeya cyane, avuga ururimi rw'ikirusiya, icyongereza cya kindi cyabo kuriya si uko ngo ntibakizi, babivuga kuriya kugira ngo muza mubatandukanye n'abandi, baba bakizi cyane. Urumva Vladimir ntabwo aravuga icyongereza speech yiwe, azavuga ikirusi hakaza undi muntu
agasemura ibyo ahaye avuga. Arangije rero ibyo ngibyo aza muri Kenya, reka rero tuvuge kuko byabereye hano iwacu, gusa ubu nyine si habarizwa, ngira ngo ageze niba ari Angola, numvise ngo ari hageze. Ibyo ngibyo bimaze kuba, akaza gusuhuza akakubwira ngo nitwa runaka, mva mu Burusiya, hanyuma wowe witwa nde, ufite imyaka ingahe, uri mwiza. Abagore iryo jambo rizabagiraho imbaraga, uri mwiza, urasa neza, wampa nimero yawe tukaza kubonana nyuma y'aho uvuye. Ati sawa. Iyo nkuru ndabizi murayizi, si nshasha kuri mwebwe, twebwe gusa tuvuga ibintu biriho mwamaze kubona, ariko point yacu ko turazunguruka kugira ngo tubisobanure, tubabwire point yacu muraza kuyumva neza mu kiganiro ntimurambirwe. Ariko njewe mu byo yagaragaje nabajwe na video zigera muri 3, no kuvuga ngo muri Kenya yahafatiye video 58 z'abagore batandukanye, harimo n'umwana w'umupasteri yakuye mu kanisa. Ubwo abandi bataza basoma cyangwa se bataza bareba amakuru, baravuga ngo ibyo biti byabayeho kandi ni ibintu byacitse bihari hano muri Kenya. Izo rirangije rero, harimo video y'umwana yakuye mu rusengero w'umupasteri, yababaje abantu ku mbuga nkoranyambaga cyane kubera ko se n'umupasteri. Hakaba harimo na video yindi yababaje cyane y'umudamu wiyahuye, wari ufite imodoka, yaje kumureba muri apartment arimo, afite imodoka yaguye n'umugabo ngo azayitemberamo, ariyahura kubera ko video yiwe yagiye hanze, bari gukora n'amashusho ameze nk'ayo urukoza soni. Ano ma video y'uyu mugabo ukuntu ameze, hariya ari kukuvugisha, ariko kwa karandevu karabiplayinga ugeze no mu rugo iwiwe, hanyuma aho gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se igikorwa kigayitse udakwiye gushaka kuri social media, karahakata akajana kuri Telegram, ari amashaka gurishwa. Ibyo rero ntabwo bishimishije kubivuga. Ikibabaje nuko harimo na mwene wacu, umukobwa w'umunyamurenge. Kingura w'umunyamurenge, kingurira aho ngaho. Nta kibazo, fungura. Ikibabaje mambo, ikibabaje nuko harimo umukobwa w'umunyamurenge muri ayo mavideo ari kuri Telegram. Tayari mwagiye kugurishwa, tayari video zanyu ziri gucuruzwa kuri Telegram nk'aho ari video z'urukozasoni. Bano bazungu bo basobanukiwe agaciro kariya mavideo. Iyo yandaritse bakakwandurura, bamenye agaciro kayo, kuko Telegram irayagurisha ku mafaranga menshi cyane kandi meza, wowe utazi uko byagenze. Ibi ngibi biri mu bintu biri gukubita, biri gusenya ingo. Ubu tuvugana muri abantu 50 bari nahangaha, tayari ingo zabo zose zasenyutse, 2 bapfuye kera, biyahuye kubera gusa kunanirwa kwakira ibyababayeho n'ibyo bahabibonaho. Ibaze uri mu rugo, ubonye mama wawe muri video y'umuzungu ari gukora ibintu nk'ibyo, ubonye sheri wawe, umugore wawe, ibintu nk'ibyo ngibyo, iwe ntereka atoranye, ariko agenda afata nyine ya myaka yifuza. Amakuru y'uyu mugabo rero bari kuvuga ko arwaye sida. Gahunda ihari no kugenda yanduza abantu. Dore ko abirabura bakunda cyane cyane kino gihugu turimo, buno bwoko bukunda abazungu cyane, bazi nyine ko umuzungu aguye ku muzungu afite amafaranga. Iyo aguye ku muzungu rero, uyu mwene wacu wabonetsemo, hari umukobwa w'umunyamurenge muri Telegram yacu cyangwa se ino iri hanze, n'amazina yiwe arahari, n'ifoto biragaragara nyine. Oya, ifoto ishobora kubeshwa mu munyamurenge, amazina yiwe arahari, birimo byose kugaragara. Ni ifoto iragaragara nako isura. Urabona, reka nkubwire wawa, AI umuntu uyizi neza ntabwo yayiteranya n'ibintu biri live cyangwa se ibintu byabaye. Ifoto ya editing n'ifoto y'ibintu biri biratandukanye, uzubibona ku muntu wabitegereje azabibona. Uyu mwana rero sinzi wenda aya makuru nimba yazi cyangwa nimba atayazi. Telegram niyo yabibera, ntitugatunye ngo muje kubirebayo, ni uburenganzira bwanyu, ni ubushake bwanyu kuja kubireba, kuko simwe mwabikoze, simwe mwabyaprodinze. Zino video zigusha amafaranga menshi, warubize cyane, menshi cyane. Uyu nguyu rero shaka kuba umunyamurenge, kwihangana bikamugora. Yagaragaye muri abantu 58 baguweho n'imvura muri Kenya yo mu Rusiya, akaba kuko amakuru ahari no kuri mu Rusiya arwaye sida. Aya makuru atangajwe na mushiki we bakurikirana.
urumva ko ari kugenda akora ibyaha ku bantu kugira ngo nabo bagenda banduza kuko nawe yanduye, rero akaba ari kugenda nyine asa nk'uwihimura. nawe ushobora gusanga arayandujwe nawe agira ngo nawe ayiheze abandi. Aheza abandi. Urumva ko ni ibintu bidashimishije bitanejeje abantu. Urumva ko mwene wacu nawe aguye muri icyo cyaha, akaba yandujwe n'uyu mu Rusiya bitewe n'irari. Kwanduzwa aho turabikonfirma ko yamwanduje, video rero turadukonfirma ko nayo iri kuri Telegram yayigurishwa nk'izindi, kandi ma video yongenda y'urukozasoni nini nawe ariho. Ariko wawa izo ntabwo ari twaje kuvuga nko kwishima cyangwa se nko kumenyesha, turashaka gutanga message. Ni gute ubura n'umuntu bwa mbere akaguha appointment mukaja kuryamana, ariko umuntu akwemvita mu rugo iwiwe gute utamuzi? Ntimuzi ko hari abantu bazagurisha abandi bakoramo indi ngingo zikiri nzima. Hari umuntu ufite ubiye mu bitaro, ufite urugingo rwangiritse, akeneye urwawe ruzima. Ni gute ubana n'umuntu akakubwira ngo nuva mu kazi unsure, kandi nimba witegereje neza ari amavideo nimba yabonye yareka abahera mu gikombe kimwe bose amazi, nimba imiti areka batera simbizi. Ariko uriya mugabo je ntaco sinamucira urubanza kubera ko ntawe yafashe ku ngufu. Gusa icaha kuri nje yakoze ni ugupostinga ari amavideo yabo biri kuri Telegram arahagurishwa nta mafaranga menshi cyane. Oya icaha cyo ragifite, icaha gifite kubera ko yafashe ku ngufu, ariko kandi yahaye ibiti kumenya ngo wenda afite icyo kibazo nyuma akagenda yanduza abandi, umva n'icaha yakoze nawe gashaka kuba yandujwe n'abandi. None se niba yandujwe bivuze ko agomba kugenda nawe yihimura abishura. None se siko kuraje ku ruhare ufunika gutyo tuvugishije ukuri. Urashobora guhura n'uyu mukameraman wacu mukavugana kera mukaba mushana mu rugo mutaziranye. Oya rero ntibyumvikana. Hari abagore bari seriye ubwira ngo uzansura ko baza ngo ndagusura gute ko ntakuzi. Ko abantu basura n'abaziranye bamaranye igihe kinini, hari aho babanye, hari aho biganye, cyangwa hari ibyo bahuye n'ibyo byashara, ako kanya ngo sawa nuva mu kazi ngo nshonga ndagutora ukamubizana mu rugo wewe gusuba wawe umva arama. Ubu nyine nushaka kuzareba ubu nyine ibintu by'amafaranga biyoboye isi cyane, kandi ruho tuba tuzi ko ari amafaranga. Uyu mubonye mu mafaranga, tifite umuzungu inshuti yanje, umusheri w'umuzungu, urumva ko aba bari 6. Ni ikintu kibabaje cyane. Rero nabibona wiyakire kuko warigemuye, kandi nyine kizakubaho uzacihanganire. Twagutumye wagiye kubikora uko ari secret, ariko ya minsi 40 kuguyeho cyangwa se kugezeho, ibindi byose uzakuramo byose ni umusaruro w'ibyo wahinze cyane azabyakira. Nta babiri kera biyahuye, umugore ufite imodoka nziza kandi ukiri mutoya biyahuye apfa ko amashusho yiwe yasanze hanze akikanga. Rero yeme mumenye ubwenge, batamenye ubwenge bazamenya abo bahura nabo, bamenye abo baganira, bamenye n'ibyo mupanga, kuko ino si ndambabazi gufitiye imbabazi wowe utigiriye, ino si nzizo zikugirira. Hano hanze hari abantu bahagutse guhemuka, nimba arwaye sida akora ibishoboka nawe ngo ayikwanduze, nimba yarahemukiwe akora ibishoboka nawe ngo aguhemukire. Ubu nyine umurinzi ufite, bodyguard ufite ni wowe wenyine. Nutikunda, nutiyubaha, nutimenya, shauri yako. Reka dusoze. Twari tuje kubabwira ayo makuru nubwo bamwe atabareba, ariko nta bandi areba mutazabivamo. Nuko sezera abantu dusaza kwigendera. Reka tubashimire ko n'ubundi mukuye kubana natwe umunsi ku munsi, mwe mudahwema kudukurikira n'ubundi ku zino channel zacu, abakunzi ba Ineza Live TV ndetse na Scott TV Show. Mugende mukande subscribe, share na like n'ibindi byose kugira ngo n'ubundi mudushikire, niba tuzatubwira courage yo gukora buri munsi. Rero n'ubundi tudahwema kubashimira ku bufatanye mu twereka bwa buri munsi. Rero mukomeze munogigwe n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Murakoze cyane. Nakane duhure twese twambaye imikara. Tuzahure hariya twizihiza n'ubundi cyangwa twibuka mwene wacu wadukuwemo azira kurengana uko yaremwe. Bye bye. Sawa.